Bel ci test at per della partita. Nox ist uns mesem si va mezz de stos a Glion anti il Museum Regional sur Selva. Ma be forza per dare in cit sens bellezza cristalstion lo? Na, parecchio a far Chandailas. E che da tutte shorts, da quellas co, vez franc schon via, ni schizont fac sets. Ma scuci te veist en che bida quellas Chandailas da caloc, ma bain tot melnes or da Tschaira da viols. E ci savoiren è stupend. E con precis che la Tschaira naturala on di schnov Uffants e 5 carschias trac in a massa stils, ma grosses Chandailas. Das ist Elina, du hast ja fast gleich wie der. Ma scomprem ei però eneda de metter tot a post. Noms, cordas ed la Tschaira è già pronta. Co Gida Marius ed el dat dir gestemper tips e tricks scucci la candela gartegia in mi. Was habe ich gesagt, wie du es machen? Fein. Und das habe ich da weggenommen. E per cici la candela è un sets già clear. Per Mami, Für mich Set. Für meine Mutter. Also für Weihnachten. E da lo vai liber. Bugnir la candela enten la Tschaira, siva enten lava fraid per sferdentar e da lo tot da vende lanciato per spe. Nicht pressieren, ganz langsam. Kai parenza ce beci bain. C'è capito Valeria? ich soll nicht einen Dick mit mir specht, ein Stamm mit mir dit. Rota. Oha, e c'è sto sfaros? Gerade Nebenscheibe. Oh je, vacanzi che l'inglecciagia. Spir Trer Chandailas, tils plesta vos outros veron schon fatg, mossa Marius ossa anche outras modas e maniras scucin so far Chandailas. Per exempel, rular ellas. In prim, vale neda da far ciot la Tschaira con una short favogn ci fa bler picciot ci kelci te dovras a chiesa, pistis chavels. Uschia vin la Tschaira flott loma, corda ante mezz e si va simplemente rular ella plan planet. La fin è anche struclar e tacer bagni ocr con Tschaira e der kei vo i pi bagn coi favoi. E da lo datti anche un'altra metoda da far Chandailas. Um so eine Kerze zu machen, das ist eine gegossene Kerze, auch aus Bienenwachs. Dazu braucht man so eine Silikonform. Dann habe ich da flüssigen Wachs. Das ist der Oberteil von dem Zäpfchen. Tun wir da den Docht rein. Dass der Docht innen durch schön gerade ist, muss ich da ein Stückchen abschneiden. Den mit so einem Klüppli fixieren. Und wichtig ist jetzt, dass man mit diesem Gummi da rundherum, so dass das dicht ist, nicht unten rausfließt. Und jetzt tut man den flüssigen Wachs so drin hineingießen. Ossa è da vec pazienza e spicir am finnici la Tschaira è sferdentada. Con la Tschaira cioda in so far per esempio differenti decorazioni ort Londra, sco aviols, angels ni otras ciosas. Das da gibt eine fette Biene. Das muss jetzt auskühlen, alles zusammen, so dass man es rausbrechen kann. Wollen wir probieren? Ach, das geht so. Tack. E scucci veior e sto in belsi mit te. Mi becci? E dosa ci nox va in trac, rouleau e colonosas Chandailas vali ansa sets da invidarelas. Na, ansa sets che tessa che tu tegna piuttosto don. I cat elas schi belas, ci dover elas pico gent, scu decorazione e dan veid elas allora pitart in sacuras. Ni forza tu tegna bec? Ah,
Issa simplement proprio ma decider. Ma ich senza curas sto a bagno vidare elas. Ma hey, perché arde una candela insomma? E che Uschia dei? No pigliamo un surplin, del train sulla surfaccia gruoglia della sciacla via e zac, una bella flama. Bella dümkotsch na jelga, una savur classica in l'aria e l'ura, oh, fa attenzione, ars las piclas. Al surplin a ars forse 10 secondes. Otter es quai con una Chandailas. Quella podena impizzar e l'ura ardla ed arda ed arda. Uresel in lunga. Ma coquai. Ciutain un po' più precis. Una Chandailas ha ad una dus parts. La Tschaira per la più grande parte e anche mezzo un fil. Numna pavagl. O per sur Silvan e sur Miran un limegl. Se no impizzai se la Chandailas rivala pro una terza parte. Forse la più importante, la flamma. Perché quella può arder din continu, capiten coprum però ad una pruna pass. Coprum vaina da dar fö la Chandailas con un surplin. O se svelt che la Chandailas arda, schliaunga la Tschaira giust sotto la flamma e vin liquida. Al pavagl ciuccia su questa Tschaira liquida e ti la tira verso in su. Su somma al pavagl es allora Uschia che la Tschaira liquida si smuda in forma di gas ed arda. Tras quai resta la flamma attiva e scalda derce la Tschaira pignol. Quella si smuda in forma liquida e l'ura in gas. Ed usce in avant ed usce in avant. Usce lunch che la Chandailas a usa Tschaira può la plan a plan mudar quella in forma di gas e far una bella, clara e ciauda flamma. Ma attenzione, se tu das la prossima ada für una Chandailas. Compensar wie der Tog quist pass es al surplin svelt derce arsio e zac, ars las piclas. E I faccio che proprio che in sicura sotter. Bun, e dosso ci nox vain, scuci la candela arda, gessi fissi ossa da cataror, de noa ci la Tschaira dils aviols, ci nox vain dovrò per far nossas candelas, vin insomma exact bec. Shalom, dai. Aviols, che en fascinants animalets bec? Els viven en massa insieme, uscea in una sort fitch grande famiglia. In solid pivel può vecr passa 40.000 aviols. Et els lavoren adegna mordio. Remnen per esempio nectar dallas flors. Ma becengal per lor agen de melier, ma bain per lor cigna e chiesa. E per jez dovren il chielo in zicala gect di apicultor. Scucchei ans declara ossa Marius. Der Imker tut eine sogenannte Mittelwand in so einen Rahmen hinein. Das sieht so aus. Und die Biene tut nachher ab dieser Mittelwand anfangen selbstständig die Waben bauen. Ma hey, da no oni za viols insomma che la Tschaira. Sas te che? Savura. Es spidenei craialeu, also es un busegiers. Na, vedi tot. I sapev che ierbe per cas. Bun, schalo neides ores de sclarec che. I za viols von la Tschaira sets. E a propa. Els on 8 glondes giù sot vedi vainter e con quelles fan i viols pitchnes fegnes platignes alves da Tschaira. E con quelles biegen e reparen els lor patchnes. Cendi reminent 100% or da Tschaira. Per 1 kilo Tschaira lavoren circa 150.000 aviols. Les viglies patchnes ti viols dovran beple peien is apicultocs cum Marius von ciot am finci la Tschaira liva e da loro soin seba flott uvrarchei, per esempio, per far Chandailas. Boh, che vo decr ci per quella candela co ci pesa i ges intorno 100 grams, on l'uvrò passa 15.000 aviols. Tenar, bitch! E quella co
vai gistanzant decidia da scincigir a mis frar da Nadal. Oh, speranza var del betirs. Che è già schon lo 30 e di melecr sci ferm sen cal temp. Sper te A te e tia famiglia già veja ossa bellas festas da Nadal con massa scincets, fogar tager e... Ciao ciao! Les ven urban, se voren flott.